Vaše blaženstvo, poštovane kolege, koleginice i kolege, profesori, studenti, dragi gosti. Zahvali smo našem ocu dekanu na blagoslovu i dopuštenju da pozovemo uvaženog gosta da održi predavanje u okviru časa Patrologije 2. Kad se već zahvaljujem da pomenem i pomoć i asistenciju studentske službe i koleginice Maje Jovanović, kao i saradnika arhijepiskopa Jovana, koji su omogućili ovu komunikacijom da dođe do ovog predavanja. Njegovo blaženstvo, arhijepiskopa Ohridskoga, gospodina Jovana, posebno u srpskoj sredini ne treba posebno predstavljati, ali barem da kažemo nešto najosnovnije. Osim što smo bili zajedno studenti na našem fakultetu ovo vreme, ono blaženjejši, vi ste kao student teologije iz ovog našeg podneblja nastavili vaše usavršavanje u bogoslovskim naukama u pravoslavnoj Grčkoj. Osim što ste doktorirali na Teološkom fakultetu Univerziteta u Solunu, blaženjejši je istovremeno i počasni doktor fakulteta i univerziteta u Atini. Njegov životni put je zaista neobičan, u najmanju ruku da kažemo. Ono što ga posebno krasi jeste ispovedništvo u životu crkve. Pre nego što dam reč blaženjejšem, hteo sam samo da navedem neke njegove reči koje svedoče o njegovom bogoslovskom i crkvenom svedočenju i etosu. Dugovekovno iskustvo crkve nam je pokazalo da se istina brani biranim i pravim rečima, istinovanjem u ljubavi, otvorenošću za dijalog i širinom za praštanje. No u određenim slučajevima, kada se istina ne napada samo verbalno, već se i fizički pokušaj prave da se istrebe nosioci istine, tada se ona brani samo spremnošću za svedočenje, ili kako se to drugačije naziva, mučeništvom. Hvala vam, blaženjejši, što pokazujete da se u mučeništvu, ispovedništvu krije ta snaga i sila optimizma, i hvala vam na tom optimizmu. Predavanje nosi naziv, ima temu Učenje Svetog Grigorija Palame o boženju u kontekstu savremenog liturgičkog bogoslovlja. Hvala još jednom. Vaše preosveštenstvo, dragi profesori koji vidim da ste ovde prisutni, dragi studenti, zaista sam počastvovan danas da sa ove katedre održim predavanje jedno na poziv episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima, koji je ovde prisutan, a ujedno je profesor na ovom bogoslovskom fakultetu iz patrologije. I isto tako da zahvalim dekanu što se saglasio, naravno da primim moju smernost ovde pred vas da izlažem na određenu temu. Zapitan od episkopa Maksima na koju temu, jer mi je ponuđeno bilo više od otaca o kojima mogu da se obratim. Ja sam ipak odabrao Grigoriju Palamu jer nekako bar u zadnjih decenija njegovo učenje je doživelo različite neke kontraverze, ajde tako da kažem, pa rekoh možda da vas zainteresuje to i da otvorite i vi, da se zainteresujete za diskusiju neku, iako vaši profesori
ovdje iz patrologije, ali i profesor Perišić koji je ovdje prisutan pisao o tim problemima i vrlo ozbiljno je pristupano svim tim problemima koji su se javili u zadnjim decenijama. Inače, o Grigoriju Palami prva ozbiljna studija, kao što znate, je oca Johna Meyendorfa, Jovana Meyendorfa. Posle toga javljali su se mnogi istraživači. S ovog podneblja svakako poznata vam je studija mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, koji se bavio upravo Grigorija Palame. Ja neću na ovom predavanju da uzimam vaše vreme sa biografskim podacima, jer to možete naći u svakom priručniku, ali hoću da se osvrnem na određeni kontekst, jer je kontekst i u zaglavlju ove teme, ali kontekst koji sada otvaram je kontekst života pojedine ličnosti u vremenu u kome je živeo. Da kažemo, potrebno je znati da bi izveli da bi zaključili taj kontekst, ako se tako može reći, da je Sveti Grigorije Palama živeo u vremenu vizantijskog ili romejskog cara Andronika III, što je vrlo važno da se prouči, znači, i njegov život, da se vidi kakav je uticaj ima, jer je u to vreme car presedavao i saborima. I nije to prvi put, naravno, i mnogi sabori u crkvi bili su presedavani od cara. Ali Andronik III je presedavao saborom palamitskim, tako poznatim, 1341. godine. Onda, isto tako je važno da nekako poznavati dejstvovanje velikog domestika Kantakuzina, koji je posle toga, posle građanskog rata, napravio neku svoju, kako da kažem, poziciju u carstvu i sam se proglasio, doduše proglašen je za cara, posle toga je abdicirao i postao poznati monak Joasav. Onda sin Andronika III, Jovan, koji je bio maloletni i zbog toga Kantakuzin mu je bio regent, ali važno je, čini mi se, u isto vreme imati u obzir ko je bio vlastelin i u ovim krajevima. Zašto to kažem? Akindin, koji je bio neka opozicija tom palamitskom pokretu, je bio iz Prilepa, ovdje iz Makedonije. A u to vreme u Prilepu je bio kralj Vukašin. Rođen je bio čak i kralj Marko, ali nije, tek posle Maričke bitke je on postao kralj. Znači, sve te činjenice su u kontekstu ovog velikog pitanja palamitskih sporova, tako poznatih. Vi možete lako doći do podatka da je rođen 1295. ili 96. ne zna se tačno, ali tek kad je bio u zreloj dobi, znači posle 30 godina života, tada je počeo da nastupa i da brani neka crkvena gledišta. Što je sasvim razumljivo i po zrelosti čovekove, otprilike treba više od 30 godina, a to je nekako crkva odavno prihvatila da, vi znate da postoji kanon, da prezvitar se rukopolaže posle 30 godina života. Znači, to je neka zrelost, otprilike 30-godišnja doba ili uzrast.
da nisu bili ovi problemi. Prvi sabor koji smo pomenuli 1341. pa drugi, pa treći sabor oko ovog pitanja. I uopšte da nisu se javili problemi, možda mi ne bi ni znali za Palamu. To hoću da vas navedem, da ono što verujem i sami znate, da u crkvi veliki ljudi se javljaju u krizna vremena. Nekako, bar pravoslavna teologija nije navikla da se stvara iz katedre, nego iz problema. I svi sabori u crkvi koji su bili su posle nekih problema. Znači, nije to bilo, ajde, nekome nešto padne na pamet i to sprovede, napiše tekst i nego javlja se određen problem, a problem je bio stvoren od kalabrijskog monaha Varlama, koji je došao u to vreme prvu Solun, posle u Konstantinopolj i napravio se određen problem. Vrlo je važno i to znati da je iz Kalabrije. Znači, Kalabrija je, kao što znate, jedno mesto dole ispod Rima prema Siciliji. Važno je poznavati i geografiju, važno je i ove ličnosti. Zato vam kažem, studiranje to podrazbira, da sve povežemo. Tako možemo imati potpuno saznanje o nečemu. I on, sigurno, Kalabrija je u to vreme bila sa verom istočno pravoslavna, bez obzira što je na zapadu. Nekoliko puta je rimski papa pokušavao da uzme tu teritoriju, ona je bila pod Konstantinopoljske patrijaršije, upravo za ovo vreme za koje pričamo, znači 14. vek, a sredinom 15. veka i u 16. vek ona je pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije. Možda za neke je ovako novina, ali ista ta Kalabrija iz kojih potiče Varlam je u 15. veku i u 16. bilo pod jurisdikcije Ohridske arhijepiskopije, jer je mnogo toga izgubila Konstantinopoljska patrijaršija posle pada Konstantinopolja 1451. godine. I taj Varlam, znači, kao putovali su tada, nisu kao danas imali avione, naravno, ali putovali su ljudi. To baš u kontekstu ovog predavanja o energijama. Imali su, dakle, energiju, a energija nije samo privatna stvar, nego se pokazuje tako, opštenjem. Putovali su dosta, on je iz Kalabrije došao u Solunu, iz Soluna u Konstantinopolj i tako. Susreo se sa drugom kulturom, sa drugim običajima, jer vidite kako se razvijalo čak i u pravoslavlje običajno pravo. Nije isto ovde u Srbiji i ono u Rusiji, recimo. Ima razlike. Tako isto nije bilo to isto u Solunu ili Konstantinopolju i ono u Kalabriji. Pojedina običajna pravila nisu bili ista, ali ovaj primjer pokazuje da nije samo običajno pravo bilo različito, nego i nešto u učenju je bilo različito između tolikih razdaljina Konstantinopolja i Kalabrije. Dakle, u isto malo kasnije, ali to, ajde da ne kažem godinama, nekoliko, 2-3 decenije otprilike imate razlike. Ne znam, Vladika Maksim je pomenuo da mogu da govorim i o
Svetog Nikola Vasili, pa sigurno ste stigli i vi da nešto proučite o njemu. Ja sam ipak odabrao Sveti Grigorija Palame. Znači, Sveti Nikola Vasile samo nekoliko decenija kasnije živeo od Svetog Grigorija Palame, ali njegova teologija, pogotovo najvažnije u onoj knjizi poznatoj Moj život u Hristu, izražena po nekima na taj način da nije učestvovao, nigde nemamo podatke da je učestvovao u palamitskim sporovima Nikolaj Vasila. Ali moguće je da je njegova teologija, neki tako misle, da je njegova teologija nastala kao pandan ove palamitske teologije. I od tada su počeli nekako razmišljanja različita koje su kulminirali negde 90. godina prošlog veka, gde su se javili pojedine struje koje naravno i posle 60. 50. 60. godina prošlog veka, kad su počeli ozbiljno da proučavaju dela Svetog Grigorija Palame, posle pomenutog Meyendorfa, posle izdavanja njegove skoro celokupne zaostavštine od profesora Solunskog univerziteta Panajotisa Hrista, počeli su i različni pristupi njegovoj teologiji. Ono što je važno, čini mi se, za tih palamitskih sporova je to kako je prvo Varlam doživljavao, zašto je napravio spor, jer spor je napravio Varlam time što nije se saglasio ili smatrao da istočno predanje koje su sledili Palama, jer to nije njegovo predanje, nemojte da ne mislimo da je Palama neku novinu uveo, jer Palama je samo sledeo oce u crkvi, istočne oce, od vremena Kapadokijaca, pogotovo Svetog Vasilija, Svetog Grigorija, bogoslova koji su govorili mnogo rano još da je nepoznata suština i nikad ne može biti poznata suština Božja, nego da su poznate da su poznati ličnosti svete Boga, koja je Sveta Trojica, i o energijama isto, ali ne tako precizno kao što je govorio kasnije Sveti Grigorije Palama. Dakle, spor o energijama bio je još za vremena Svetog Vasilija Velikog sa Evnomijem. I oni su sporili o energijama uopšte. Da recimo Evnomije je govorio slično Varlamu, vrlo slično, da je potpuno poznatljiv Bog. Ne kažem isto, jer Varlam nije govorio baš da je potpuno poznat, on je govorio da se može poznati preko tvarnih energija, a Evnomije je govorio da se može poznati suština Božja. Ali koliko je to je bilo u 4. veku sa Evnomijem, a ovo je u 14. veku. Dakle, nisu bili baš nepoznati problemi. A neki istraživači koji znaju bolje i dublje, recimo koji su se bavili svojim problemom, govore isto da monasi u manastiru Svetog Simeona Novog Bogoslova postavljali su ista skoro pitanja o razlici među suštine i energije, kao što je postavljao kasnije Varlam. Dakle, neka uopšte nije bila novina neka za crkvu, ali tako oformljeno učenje, kao što imamo sada, koje je na nivo na dogmat u crkvi, imamo tek od vremena
sabora Palamitski, tako nazvani Palamitski sabora, koji je prvi bio 1341. i koji je opravdao svetog Grigorija Palame. Dakle, šta je bila Varlam kao vaspitanik na nekog načina zapadne tradicije, nije mogu da shvati da Bog može da se projavljuju u energiji, nego samo u suštini, jer je suština prosta. Ono poznato za vas isto, actus purus, što znači prosta suština da je Bog i nema dodatke. Ako nešto bude složeno u Bogu, on već nije ni Bog. I to je, sam termin actus purus je negde počeo da se upotrebljava od vreme skolastike, znači od vreme 12. veka možda, i da se postavlja, da se povezuje sa Svetom Trojicom ili sa suštinom Svete Trojice. I zato nije mogao uopšte da shvati ono što su mu monasi, kad je došao na istoku, govorili, da tavorska svetlost, tako je i počeo spor, da tavorska svetlost je nestvorena. On je mislio da je i tavorska svetlost stvorena, jer nije ništa moglo da se dozvoli po njegovom shvatanju, jer je, tako kažu oni koji bolje poznaju, da je bio nominalista, u stvari to znači da je smatrao da jedino sa energijama u svetu može da se postigne neko oboženje, i to simbolično. Dakle, da je ta svetlost tavorska bila neki simbol. Sad, ja nisam istraživao, ako nekoga zanima, naravno iz liturgike možda da se vidi to da li je tako povezano, da u stvari rimokatolička teologija dala motiv protestantima za taj simbolizam u kome se smatra da je i tajna u Evharistiji, u misi, kako se kod njih naziva, u stvari tajna pretvaranja hleba i vina, samo simbol ili transubstanciji. Da li transubstancija je samo simbol? Ajde da tako kažem, jer tako veruju danas svi protestanti, ali pitanje je da li su taj koren uzeli od rimokatolika, jer ovako kako se vidi po Varlamovom učenju, da je sve simbol se povezuje sa tvarnim energijama, dakle i telo i krv Hristovi, oni su tvarni. I to vam kažu svi protestanti danas. Ali da li kažu i katolici, ili da li su našli takvo učenje protestanti kod katolika? Sad je to moja dilema, naravno nisam proučavao to, nego evo, spremajući se za ovo predavanje, pajalo mi je i napad takvo mišljenje, zato što Varlam donosi tu simboliku, da sve što je simbolično, sve u stvari je tvarno. Čak i tavorska svetlost da je tvarna. I tu je počeo problem. Nisu se naravno saglasili monasi koji su praktikovali jedno mističko bogoslovje, da tako kažem, da preko molitve stignu do netvarne svetlosti. I zato su nekako angažovali svetog Grigorija Palame, koji je bio sveti gorac u manastiru Velika Lavra tada. Posle on se preseljavao, ili ne znam, nisam pomenuo u kontekstu u koji sam prvo
pričao da je to doba cara Dušana i da se Grigorije Palama sreo i sa carom Dušanom. Znači, car Dušan mu je ponudio da postane episkop ovde negde u Srbiji, ali on je odbio i brzo posle toga je izabran za episkop Soluna. Hoću da kažem ovim da je važno, vrlo važno kakvu su tradiciju imali monasi, možda zaista su bili nepismeni, jer nekoliko puta ih kritikuje Varlam da su to nepismeni ljudi, da ništa ne znaju, ali oni su zato na neki način angažovali svetog Grigorija Palame da ih branio takvo učenje, znajući da učenje nije tačno, ali oni nemaju možda dovoljno znanje, dovoljno spretnosti da se odupru takvom učenom monahu kakav je bio Varlam. Inače, istraživači koji su se bavili sa svetim Grigorijem Palamom kažu da ni sveti Grigorije nije neke visoke škole završio. Oni koji malo bolje su se bavili s tim znaju da sveti Grigorije u stvari na nivo neke srednje škole današnje je završio. Nije ni neki fakultet završio. I zato je bilo vrlo nekako nepopularno. Kod monaha je bilo popularno, ali nije bilo kod svetovnih ljudi, kod ljudi koji su se bavili teologijom. Recimo, u to vreme živi jedan veliki učeni erudita Grigora. On je mogao zaista da opsudi pravilno teološki, ali on je jedno vreme stao, ne jedno vreme, nego je stao uzdržano vrlo čitavom problemu, a posle toga kad je već sabor podržao učenje svetog Grigorija Palame, on je isto podržao učenje palamitsko. Dakle, ne radi se tako o bezazlenom sporu. To je spor koji se javio radi različitih možda predanja koji su se susreli u to vreme posle velike shizme, recimo, još za vreme velike shizme do 1054. godine kad je postala velika shizma, do vreme patrijarha Fotija javili su se prilično velike razlike između istočne i zapadne tradicije. Ali normalno je da se očekuje da posle toga još se produbljavaju razlike. I sad, u 21. veku, evo dekan naš ima, učestvuje u tu komisiju, ali vrlo je teško da se nađe put za jedinstvo između istočne i zapadne crkve. Sveti Grigorije Palama je govorio da oboženje može da se stekne preko tajne u crkvi. Znači, prvo, preko osnovne, primarne tajne u crkvi koja je krštenje, posle toga preko svih tajni u crkvi i kulminacija oboženja je sveta Evharistija. Ja ću se navratiti možda ako imam vremena i posle ovoga, jer je to i glavna tema, ali hoću sada da pomenem ljudi koji kazuju da nema evharistijski etos sveti Grigorija Palama, greše u načelu, jer prvo učenje Grigorija Palame, još dok nije ni razvio učenje o netvarnim energijama, je bilo to da spasenje
svakoga hrišćanina dolazi krštenjem, a posle toga i napredovanjem u tajnama i potpuno spasenje svetoj Evharistiji. Dakle, nije suprotstavljeno to učenje o Evharistiji kod svetog Grigorija Palame i učenje o netvarnoj energiji. Kažem, 90. godina prošlog veka javila se jedna dilema da li više se preferira kod Grigorija Palame ovo oboženje preko netvarnih energija naspram oboženje preko svetih tajna. Ali nije to, i ja mislim da ne treba da postavljamo takve dileme i za druga, i za sitnija pitanja, ili ovo ili to, nego i ovo, i jedno i drugo. Moguće je oboženje i Evharistijom i netvarnim energijama. Dakle, zaključit ću možda na kraju zašto to mislim, ali pominjem kao jednu dilemu nekih od bogoslova naši savremenici koji su želeli možda da postave hijerarhiju u spasenju. Da tako kažem, da se preko isključenja jednih stvari da se stigne do najvažnije. Ali da li ima to u teologiji svetog Grigorija Palame? Blagodat je energija. Verovali su i monasi i sam sveti Grigorija Palama, koja se stiče i dobija podvizima u crkvi. Dakle, nekako kao da živimo mi u veku 21. gde mnogo manje se govori o podvizima, a to su bili možda i prenaglašeni u vremenu svetog Grigorija Palame. Da su podvizi vrlo važni, nije dakle bio problem da su monasi sedeli na niskom nekom stolčiću i da su gledali u pupku i da su želeli da smeste u srce. Nego, to je bila samo tehnika i to skoro da ne zaslužuje da se govori o tome, i tako je pristupio sveti Grigorije Palama. To nije najvažnije. Tehnika nije najvažnija. Najvažnije je da samo u čistom umu koji ulazi u srce, koji se spaja sa srcem, može da se smesti Bog ili da se smesti njegova blagodat. Ne može da se smesti u umu ličnost, ne može da se smesti suština, ali može da se smesti energija. To je bilo glavno kod Grigorija Palame, znači ono šta može da se smesti u čistom umu. Zašto je potreban čisti um? A to imamo, vi ste prošli vjerojatno taj kurs svetog Vasilija Velikog, svetog Grigorija Bogoslova, da nekad sveti nije Evagrije Pontijski, ali je veliki teolog isto, i sveti Simeon Novi Bogoslov, sveti Jovan Damaskin isto, govori o čistoti koja se postiže preko podvizima. Znači, vrlo je važna čistota. Podvižni život je bio vrlo važan za svetog Grigorija Palame. To nije bilo nešto dodatno. Ne možeš ti da se obučiš, a posle eventualno možeš i da očistiš um i kroz podvigine. Nego prvi stupanj, da tako kažemo, je čišćenje preko podvizima. Zato postoji podvizi, samo radi čišćenja, ne postoje radi cilj nekog, oni nisu sami po sebi cilj, nego je važno da preko njih se stiže do čistote. A čistota je neophodna
da bi mogao Gospodu da pošalje svoju nestvorenu blagodat. Tu je u stvari ta blagodat, da li je stvorena ili nestvorena, to je unelo zabunu kod Varlama. Da li, znači o blagodati, o energijama uopšte nije bilo problem. Postojali su, svi koji se bave mogu da vide, ali da li su stvoreni ili nestvoreni? Da li je blagodat, odnosno energije koje se šalju stvorenim ljudima, stvorene ili nestvorene? To je bio glavni problem. I zato je Sveti Grigorije Palama toliko truda uneo, tako su nastale njegove trijade. Znači, trijade, ja ne znam da li, zato što su tri, verovatno zato su trijade, nisam ispitivao o tome, nisam došao do zaključka o tome zašto se nazivaju trijade ili po nekoj drugoj simbolici, ali ta dela nisu samo trijade, više ima dela, poznato njegovo ispovedanje vere koje je prevodio i vladika Atanasije i recimo drugih. On ko čita ispovedanje vere Svetog Grigorija Palame kao da čita današnja episkopska ispovedanja koje sublimiraju čitavo učenje istočne crkve. Znači, tako je kompletno njegovo ispovedanje. Znači, kreće od ličnosti preko suštine i stiže do sastavni deo suštine energije koje učenje nije Svetog Grigorija Palame, nego je još učenje Šestog Vaseljenskog sabora. I vi se sećate, vjerojatno na to ste nekoliko puta po nekim predmetima osvrtali, da je učenje o energijama koje je začeo, koje je ne začeo samo, nego oformio Sveti Maksim Ispovednik, u suštini je učenje Šestog Vaseljenskog sabora. I prihvaćeno je potpuno da svaka priroda ima svoje energije. Znači, i božanska i čovečanska ima svoje energije. I nerazdeljne su energije od suštine. Ne može postojati suština bez energije. U stvari, to je učenje i Šestog Vaseljenskog sabora, učenje zatim i Svetog Grigorija Palame. Pitanje je samo koje su energije, da li su stvorene ili nestvorene. Sad, na osnovu učenja Svetog Grigorija Palame, to su božanske energije, jedino pristupačne za opštenje sa Bogom, nestvorene energije. Dok Varlam kaže da postoji energije, ne mogu ja da tvrdim da ne postoje energije. Znači, nije bio sukob o tome da li postoji ili ne postoji, nego koje su energije, od koje prirode proizlaze i kakve su. To je vrlo važno, dakle, da znamo da učenje Svetog Grigorija Palame uopšte nije novo nešto, nego je sublimirano ono što je kroz vekove u pravoslavnoj crkvi ispovedano. Imamo isto gledište s drugačijim rečnikom, normalno izraženo, kod Svetog Maksima Ispovednika. Znači, imamo, ako se sećate iz drugih predmeta, normalno, ako verovatno ste se osvrtali na to, logostis fiseos, znači zakone u prirodi, a Sveti Maksim je možda prvi koji poistovećuje fisis sa usija, priroda sa suštinom. Priroda i suština jedno su isto, kaže Sveti Maksim Ispovednik. Dakle, ti logostis fiseos imaju konkretan način postojanja kao tropos, kao način
postojanja, tropos i parkseos, kao način postojanja. I to, naravno, u ovom kontekstu kad govorimo o energiji u Bogu i njegovo postojanje kao ličnost, kao suština i kao energija. Energija je ista za sve tri ličnosti. Tako kaže Palama, znači nije različita energija Oca, energija Sina i energija Svetoga Duha, nego su isti izvor, imaju u istoj suštini. I ono što se izražava kao energija preko Oca je isto kao ono što se izražava preko Sina i isto potpuno kao ono što se izražava preko Svetoga Duha. Sada da skratimo malo, jer izgleda dugačko moje predavanje. Ja sam se pripremao možda za celovito, ali samo da začnemo određene teme, ne možemo sve razrešiti. Naravno, u 90. godina prošlog veka, 20. veka, kad nekako se previše potencira ličnost iznad suštine, iznad energije, postavlja se pitanje da li je možda, znači kako stoji u hijerarhiji učenje Svetog Grigorija Palame sa učenjem, sa personalističkim učenjem, tako da kažem, u crkvi. Znači, da li može da se postavi neka hijerarhija, da li je periferno jedno ili je drugo, da li je postavljeno na margini učenje o ličnostima ili učenje o energijama. I to je legitimno, trebalo je normalno istraživanje za to, i napravljene su istraživanja, to kažem, sredinom 90. godine je bilo, sad smo već 21. vek, znači pre otprilike 20 i više godina. I novi istraživači su zaključili da u stvari nema sukob kod Svetog Grigorija Palame oko toga. Jer kao što sam i počeo, kao što sam i ranije nekako saopštio vama, da Sveti Grigorije sasvim svetotajinski počinje teologiju svoju o oboženju preko svetih tajni. Dakle, tu ne može se reći da je on, da on stavlja prioritet energija iznad ličnosnog poznanja Boga. Jer u svetim tajnama se ličnosno poznaje Bog, a sa ovom teorijom preko energije, naravno, da treba određene situacije, određeni kontekst postaviti da bi mogao da dejstvuje Bog preko svojih energija. Znači, on bi dejstvovao preko energija jedino kad bi prethodno postojalo očišćenje koje smo pomenuli. Ali očišćenje isto tako treba i za svetotajinski život. Ne može čovjek nespreman potpuno i da učestvuje u svetim tajnama. Dakle, to je nekako neophodno i povezano jednim sa drugim. Neću možda imati vremena sve da razjasnimo oko toga, ali polako i vi treba sigurno da stignete do ova pitanja. Ono što sam iz ličnog iskustva i primjera zaključio, što se tiče ove dileme, dakle, da li preko energije
samo se obožuje ili preko svetih tajna se obožuje čovek. Oboženje je nesporno, dakle smisao života i po Vasile i po drugih otaca je smisao oboženje. Da postavimo, iako je to nesrećan baš izraz, kaže Florovski na jedno mesto, jer čak i na grčkom, a pogotovo na latinskom nikako se ne može shvatiti. Ali ipak oboženje je smisao, oboženje u smislu postati udeoničar, biti u Bogu, participirati u Bogu, u tom smislu kažemo, znači obožen čovek. I smisao oboženja je smisao života hrišćanina. Ali, da li se jedino kroz Evharistiju, to je glavno pitanje, da li se jedino kroz Evharistiju ili mimo Evharistije, a božanskim energijama može izvršiti oboženje? To je glavno pitanje o kome, naravno, ne pretendujem da ću dati potpuni odgovor, ali kao studente koji treba da budu potiknuti sami da istražuju, ja ću vam navesti jedan primjer. Recimo, oni koji me poznaju znaju koliko ja sam povezan za liturgijom, služim liturgiju i ne. Ali u zatvoru, kad sam bio, nisam mogao ni da služim liturgiju, ni da se pričešćujem redovno. Krili su malo častice od pričešća da mi donesu, nekad su uspešno, nekad neuspešno ili ne. I postavio sam sebi ovakvo pitanje baš. A šta ako čovjek ne može da se pričešćuje? Znači, ne učestvuje uopšte u liturgiji. Da li ne učestvuje u energijama Božjim? I onda mi je nekako kao palo na pamet učenje svetog Maksima ispovednika o logosima. Dakle, baš i ovo što smo pomenuli, ali i celokupno učenje o logosima. Dakle, logos je taj koji učestvuje u životu u crkvi, a ne samo konkretni čin pričešćivanja. Logos nekoga kao zakon pretpostojeći za nekoga, može se poklopiti i sa načinom postojanja, o kome smo pričali. Ali način postojanja ne zavisi samo od mene, zavisi mnogo od mene, ali ne zavisi samo od mene, zavisi od uslove koje su mi postavljeni. Da li mogu uopšte da savršavam? Ja želim da savršavam Evharistiju, ali kako, ako ne mogu, šta se dešava onda? I zato kažem da mi je mnogo lakše bilo da dođem do ovog zaključka da kod Boga nema ili ovo, nego ima i ovo. Sve, i to je crkva naučila nekako da poštuje i da sakuplja sve. Vi znate, možda učite po određenim predmetima koliko je usvojeno od istočnih religija, pa nešto drugo pokupljeno, kao pčela. I to kažu sveti oci, kao pčela je hrišćanin, on uzima samo što je najbolje. I tako treba uvek da uzima. Ja da ne bi dužio, jer vidim izgleda da sam produžio od onog vremena koji mi je dao vladika Maksim, ne mogu naravno sve da iznesem, imam mnogo, ovo je veliki otac crkve, ali hvala vam što ste bili tako radoznali, da tako kažem, da me saslušate, jer ipak je ovo veliki otac crkve i bez pretenzije da ću sve moći da kažem za svetog Grigorija Palauna.